a Maja Kocijačić, portparolka Federike Mogherini, danas nije mogla precizno da odgovori da li se dijalog vodi između Beograda i Prištine ili Kosova i Srbije. Da li visoka predstavnica Federika Mogherini pravi razliku kada dijalog naziva dijalog između Beograda i Prištine, odnosno između Srbije i Kosova? Za nas je samo jedna definicija dijaloga i ta je jasna. A to je? To je dijalog kojeg pratite već godinama sada i mislim to je ovaj isti dijalog. Dijalog Beograda i Prištine. Mislim, slušajte, vi znate šta je dijalog, za nas je dijalog samo jedan, visoka predstavnica samo jedna je i to je dijalog. Kako se on formalno zove u Evropskoj uniji? Pa vi možete to proveriti u svim dokumentima. A u pregovaračkom poglavlju piše, u nacrtu pregovaračkih pozicija piše između Kosova i Srbije. Slušajte, za nas je to jedan dijalog i to je što vam ja mogu reći.